in ring in zibai ka book cel voice soon hi January ni som thum pakhat ani azing dar sari vel an rita a tu hin Hmarbiel attend maramai ti Hmarbiel kan feding ani a trip kan nei ding ani a chu tu da tum hi ni tang kumin poi tam tak kalau fe da ama amiru chu tu da tum ni ka fe top na ding ani ka ring ta lein tin video ka hung sim ding ani a chun khung lai rama e unau hai an khawsak dan dam anin le lo dam an lampui dam video an ka thei ang tokin hung capture tum kata chung chu video chung na fe ding ani asan chu Hmarbiel ka fe top na ding ani ka ring ta lein tingang thil hi ka thawani a ka khu khamasu asot ma amiru chu ka damsung ka shi jing thei na ding video ka hung sim ding ani in thing pui la hang don kata kakar komi kasuk ngay no talwa na bal na sani twin escoli na ka thar may motorin rui metam bukola inhoiti inhoi ka te escort len ikobam ka cover chai motorin ruyai hai pamantain wala mi pen na ding zukril ta tuhin perzol kan pan ding mek perzol zawa Senvon feng kata Chun par ba choba thlachan ve nunga ka hongkir chau ding lung de win na ki khop motor hindi lang tadi may ini tanong sokin dito ba kolong thank you kamu Soon, lampui hieng kita tadi ai ko ma se ai ko ya ta ya na lampui takin dingin sia
wa kan la nei pa ya Senvon chen dinga la ni Hmarbiel PMS School. Pues tuhin Senvon PMS School thar hawng dinga chuta chu pa fe kan ta tuhin chu guest house kan la PMS guest house chu hieng mun le veli chu kala ko bucket view son hỏi em mà bầu rủ gần thì là tiếng không bị dâu rắm không lăng về rồi zin thieng bui kan don kan tum me Senvon fe to men bi ka unau nu le la hin kan ri ka kan imun hi ge zin thau kan thei no kan in sun ta hi kan mit không phak sa sam ko man hek ve la le mun hiến hỏi em à Go. Le. Hi lung thulin munana lung thulin PMS school PMS high school hi a campus na hilai muna hin thil chi shan shan ending uma cho yen tan no tinga na hi boys hostel na lang fi bek no chun thlang tinga khun khu wa mi khu computer lab dam anu ya khun devotion hall an ya hitak hi chu a school building class lab na
Chun hilai campus hieng staff quarter I mani zata boka an hoi ani hilai mun hi ku kan rik na guest house hilai mun hi PMS complex in thoka lungthulin khu panna lampui na PMS complex le lungthulin khu hi tlawmtie alan tan met lein tlawmtie tlan met angai ani hilai mun hi Senvon Presbytery EFCI PS quarter ani tu hin kan rule chen khathai hilai punai kan lak met dinga na so no te kan la uma so va nu pui mer thadeu so Rosie bung pui ani ama so lungthulin PMS high school kan headmistress ani afel tu hin PS quarter fe sanin lungthulin kan lut meka hi lungthulin khu ani hei eninta unau hai khawsak dan an in le laudam chu hieng anghi ni an mi khosa thei tak tak khom sin la khom atam lem hi chu har sa tak takan ni an put sim tho fak zong mi tin rama su kin ting hin an khosa ve chok ani an in atam lem hi chu thing eitih thing in anghi ni chun rap in khom alatam ma chulai jing chun concrete tivel khoma ve thawani lungthulin khu hi khosei takelani hing hai khom hi lungthulin alani zingani tlawmtie tak tak thlir ding atama lungril asuk thovenga aboru kan thing ma an hoi le ni nakita shil ta ang khan lungthulin khu hi khusei takelani tu khom hin lungthulin khu bok alani hi ting pang hi chu khutop ting pang ahung ni ta
tuhin Senvon kan tuta ka battery lo lane kanum angin video kalap theina tuhin school building thar hawng na program kan mangchan me kana amane ka mangai dang hi elo nei ka ami ruk chu pathin hi ni tina mangai ding ei nei zi tharin chi tharaita chu ngai tu zin pum chung hi ngai lo ngai ki namle sorkara intat natlak an musino an nule pa hai lakchu kola ni suk timin ni tin kutsin thoin an uma an sol ema fak ding don ding an mutrok troka fak ding cha don ding cha an huno an rethei ema an lampui asia electric power an nei no tui supply an nei no amiruk chu hingang naw pang hai hi einin en kol no chun zik le tim an thim noel ding ani si zinga eiram le nam
câu sân lê khốt lang chui tu ding dam an la hung ni a ei nam chui tu hai khom hin ei nam ei mangai dan hi ei in en ching awangai de o ramlet nam mangai dan kha an dik to kam ti nang le nang lawin ngai tu ro naw pang hai an hmel ei hei mu a lungin sit an em a ei thang ru la ei ram ri thei tak hi ei nin ei dom sang angai ani February ni khat zanti dar thulan ri bang ta lung thulin PMS campus ka uma PMS complex Chun tu hin staff highlight meeting kan nei ba hi anoi ting so devotional hall ani chung hi library le computer lab in nana lang thei itu so a school building takana so kukhai inana dinga kin kilai barin lang met ki may high hostel ni naki lang pe tung ding ni tu hin na sung ai yu pating Ari man nik jami nik mel jam khopel sargin fateu ro bakteu ro Châu mà. bak top ni bahin medam thari tu hiền gián tiếng bukan pakhat cara so lai son how to hayan rani ra ini baka min staff hayan umani oi sare le si kala chibai chak no aban bu char amin du khumbel ni chu sarwan sang laki lawin ti pa puita Ito bin boss. Dala. Kaya dingi ko siya nok ay pati baby. ne Papoy tong dem. staff tel tak takayan niวิจารณ์ที่กันสานตอบมาเป็นนันดีทุกขันลุงทุลิน PMS School hostel ar hai le king lai complex san ole pa hai le income na hunin hoi tak kan ne ya
na pasari vel ka saka chun sharing dam kan ya chun kan vice president in thu shin hun nei boka ni hoi tak kan mga in na guest house din kan kir no ta hi ka room na om phai em hing lai ar vela chung ding chun ai ring park ba kan ni ba room hai ko man hoya tuhin parbung kan tlung charani parbung khosu ngana PMS School kan lava uvak din kan lava en vak din ani tuhin lampui kan feme ka lampui hi athabek bek no hilai hun hi parbung khu hai an playground na kiwa building var hun nang pakhat sarkar school ni lawa fading hai an nimel ka hai ka lung thuli nain thokin dar kar chan betung man parbung kan tunga to hin parbung PMS School campus sakan mega hi parbung PMS School na amunan hoya building ko man hoya ana chu renovate met chu nga ya color bek nal thar ta mangai tin na hi parbung PMS Junior High School class 8 chanan umani so posta halak thang ren hani lungthulin PMS complex ain thokai lai parbung kan tung ding hin darkar chanve atling lo a an nai lungthulin de parbung hi an nai ani tai thu khosu na he
ได้ทุก PMS School แล้วนะinzin dar read lesson be 8:30 rin munan hoi van thing bawkเราจึงจะลากน้ำเราลงมาสอดสุกองเขาเป็นล่างอินหอยตะกันเนี่ยมันหันหอยอ่ะทิ้งดามันคุณคารนาสาไงหุ่งเล่นพาจูที่เนี่ยกินดันหอยจูนี่บ้านทิ้งจูชินันเองdamn yeah it's a good thing Chun is doing on it khawsak FCI Pastor Quarter FCI logolin daw inatam rak no ajo hoy ko Tuhin damdi ma damdi mot kanin chok ding ne no kanin chok kai ne tuhin zing darku le minute sombel anta a damdi kan tlunga masakan motor
tu hin sundar som panile minute som pasari velana than lon kan tlung chara tu in bukan fak dinga na lunch sung kim mar like in sung kim mar order hotel tip sung kim mar order hotel tip umahita ka hin bukan fak dinga niya Chun opposite thing a hin Office of my student association HSA High Office tanaw bahin HSA office ni tan lo na kom may HSA office tam ko may lawla na ibepe yan aburu kan hoya an theina del hini tu hin 12:44 andre Kanjuk khop zara. bukan pat hop zara ai me ka zuk shilta ai me ka Zong sa. zong sa le im Zong sa. zong sa le bok sa kan mia kan bei na sa ko pelan ni ka kan phing tram ta bok le kan bei okay la ni Zandar sari vela hin chu chor champur kan tum phak ta kan vela so vason mod dang in imani song dra mod papaya di vel dam umani Zanting dar thum mana tu hin santing kan tum chang
darling, something darling, something.